future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. Anguvusele mbukeli kulohlelo elikhulu Eswatini hlelo Telidlelantfongeni kanzi lokuvusela kunguye umntulwa ngudumane nguMagman Mahlalela sibongolo suka khona ehlangothini echumana kanti ekuthengisa khona kaDlantfongeni. Embukeli singena ehlelweni nje sesivele sesiyabuka lapha ngoba labatiko bayitolo ke labasheshe bakhumbule futhi bayakhumbula ukuthi iDlantfongeni njengoba sihlala simemetela ukuthi la sungula lapha ngeminyaka wa 1974 kusho kona ke lo ukuthi njengoba nyalo sesiku 2024 sesihlanganisa iminyaka lengemashumi lasihlanu 50 years sabakhona ke eveni. Labanye ke siyati ke mbukeli ukuthi vele bebangakadalwa labanye ke vele batalwa selivele elikhona ke eDlantfongeni. Uma ubuka ke iminyaka lengemashumi lasihlanu lokusho ukuthi belumbi nje bahle bafaka leso singisi ukuthi lokusho ukuthi si celebrate lapha i golden jubilee iminyaka ke lengemashumi lasihlanu ke lena leDlantfongeni leMaswati laba khona. Akusiko lula ke mbukeli ukuthi inkapane ihlale ize ihlanganise iminyaka lengaka. Uma ngabe inkapane seyihlanganisa iminyaka lengaka ke eveni kusho kona ukuthi nembala ke seyisimeme leyo nkapane leyo. Noma ungafika tiphi tivunguvungu uthi tiyawukhanza ukuthi seyivele ke icinile ayifani nje nenkapane lesasungula ukuthi makufika sivunguvungu ungakhanza ukuthi ngenxa yokuthi isengakayibhekane naso futhi lenye iyavele ibese iyahamba icwile. Kanzi iDlantfongeni setinengi letivunguvungu lesingasho ukuthi ike yabhekana nato phambilini kepha ke yathi ncoba ke mbukeli njengoba ke sesifike nyalo kulomnyaka lona sihlanganisa iminyaka lengemashumi lasihlanu. Sitawuke sive ke mbukeli njengoba ke sihlanganisa iminyaka lengemashumi lasihlanu ukuthi ngabe kuyawuhamba kanjani njengoba sibhekile vele ukuthi liyawuba khona ilanga lapho khona kuyawuba khona tinkulumo lechamuka kibo labadzala belive kuhalalisa ukuthi iDlantfongeni vele ihlanganisa iminyaka lengemashumi lasihlanu nje vele ingabe naseveni kubonakala ukuthi lenteni kude ukuthi sive sati ukuthi liyasebenta lisebentela eMaswati nekuthi timphilo tawo eMaswati ikakhulukati labo bengemalunga eDlantfongeni kubonakala embukeli ukuthi basitakala ke ngalo ke leDlantfongeni. Namhla ke ndake ngitsikhatha lo mlando kancane mbukeli ngeke ngikuphe sithombe uma ngabe ungadi nakhatha lokhu mhlambe ngeke sicece namhla ngoba yinze lenzaba lenginayo lapha embi kwami siyawuke siyithathe nje kancane kancane size siyicece mbukeli njengoba nje start level Steve yayithe inzaba leto siyachubeka nalomnyaka lapha inhlelweni kuye umnyaka wa 2024 sengiveleke ngishito ke mbukeli inzaba ke ya 1974 ukuthi uma sibuka imibhalo ke lapha iyasho lembhalo ukuthi ngalo 1974 ke mbukeli lapha ke kwabonakala ukuthi kwakhiwa lo mthetho lona umthetho lesubita ukuthi ke iKing's Order and Council number 23 1974 lapho khona ke inkosi Sobhuza wesibili yabese ke ingonyama ke lapho ke mbukeli seyivele ke yawubusisa lo mthetho lona uma sibuka ke lapha ke umlando kuthiwa ke kwakungumhla ka30 August 1974 uma ubusisa lo mthetho lona kusisichazo uvele ke siyawusebenta ke eveni lapho ke mbukeli ke sekubusisa lo mthetho khona sekusho kona ukuthi ke iDlantfongeni ke lapho seselabusisa ukuthi engacala ke ukuthi licale ke lihambe ke liyosebenta kepha umthetho wona ubusiswa lapha uma ting 30 August 1974 kwahamba ke mbukeli kwafika lapha mhla ka1 February 1975 mhla ka1 February 1975 ke mbukeli sibona ke lapha ke yena ke hulumende ke wasekhaya Eswatini uniketa iDlantfongeni imali lenganga 100,000 emalangeni yekuthi ke alahambe ke iDlantfongeni liyoqala ekusebenta lokusho ukuthi nje mbukeli imali
liyaphuma ekutheni idlandlongeni licala ekusebenza yaphuma kuye uhulumende ke ekhaya Eswatini. Le mali leyo ke yayilinganiselwa kuye 100,000 emalangeni. La khona ke mbukeli esibona khona ke CEO wekucala ke lokuba so wahamba ke emhlabeni lo CEO lo wacala ke idlandlongeni kuthiwa igama lakhe ke mbukeli lapha ke kwakuNaftali Matfosa Shabangu. Nguye ke mbukeli CEO wekucala ke lona lo wabakhona uma kucala le idlandlongeni mali secala nje lapha uhulumende sayifakile le mali lo 100,000 emalangeni ngalomhla ka1 February 1975. Licala nje sokhona ke lapha ke umnumzane Matfosa Naftali Shabangu lo ngasekho ke emhlabeni ke mbukeli. Liyacala ke idlandlongeni ke basebenza ke lapha ke bombhele bafundzisa emaswati ngalo dlandlongeni ukuthi hey sekunedlandlongeni ekhaya Eswatini, ngoba wagcizelela ke lapha ke inkonyama inkosi Sobhuza yesibili ukuthi lingacala kusebenzisa le dlandlongeni nje kubamba leti mali leti njengoba sathi ukuthi phela lo mthetho vele le SNPF order ithi ke umcashi nesisebenzi lapha ke bayawuhlanganisela imali imbukeli lokusho ukuthi ke le mali leyo labayuhlanganisela ke bese ke idlandlongeni yaso ke lesisebenzi. Uma sibuka ke lapha ke mbukeli ke ngaye lo 1975 ke lona ke bayahamba ke bona bo Naftali Matfosa Shabangu CEO nelibandla lakhe bafundzisa wona emaswati ngesikhwama lesesifikile ekhaya Eswatini. Bakuthatha kuye lapha ke kuye ingonyama Sobhuza leyathi abahambe ke bafundzise emaswati bangakayithathi le mali, bafundzise emaswati isebenti ukuthi le dlandlongeni vele liyawusebenta kanjani, yakwendakalani konke lokho. Bahamba ke mbukeli njengoba nathi sesikhona nalapha nje indzaba ke itolo ke leyayikhona na itolo kuthiwa kwakufundziswa nathi ke sesifike sigibela lapho ke mbukeli sesingena lapha kumabona kudze sifundzisa wona emaswati ngawo lo mgomo loyo lwabakhona ekucaleni ekutheni emaswati ke akade ngetindzaba ke tedlandlongeni. Namhla nakhatha lokhu sekuphele iminyaka lengemashumi 50 solo siyafundzisa ke mbukeli nalabatako emva kwethu bawuchubeka kanjalo ke mbukeli bafundzise ngalo dlandlongeni ngoba tindzaba tihambe tshinje ke mbukeli. Losho ukuthi uma tishintsha nje emaswati kufuna ati kahle onke ukuthi vele kuyawusebenta kanjani, kwenteka kanjani, yini lebalulekile kufuna sisiyathi ngaleso sikhathi leso lisachubeka ke nekusebenta ke lona ke dlandlongeni lemaswati ke mbukeli. Namhla ke uyasibona nje njengoba nalapha silapha kumabona kudze akusho ukuthi lena indlela lena kuphela ke mbukeli lesisebenzisako lokufundzisa dine kakhulu indlela letikhona la khona sivela khona emaswati sizama lokuthi lemlayeto ihambe kude kuse emaswati ke ati ngalo ke lidlandlongeni lawo. Sekuyabonakala ke lapha ke mbukeli ke ngaye ke umnyaka ke wa 1976 uma sekaphela sekuphamyaka wa 1976 ke mbukeli kubonakala ke kuthi cha bafundisa impela ke lapha ke bobabe Shabangu bafundisa mbamba ngoba sesibona lapha ukuthi kwasi nje kuphela umnyaka wa 1976 bacashile bese babhalisile ukuthi batawubhadala dlandlongeni bese bang 1099. Uyabona ke mbukeli ukuthi kwasebente kambamba bacashi ke laba lesibabhalisile lababhalisa ngalokho semthethweni ukuthi hawu sine siyavele siyabhalisa lapha ukuthi siyawubamba ke silifake ke dlandlongeni lemaswati leti sebenzi tecashile bacashile besibabhalisiwe lapho ke bese bang 1099 uma kuphela ke umnyaka ke wa 1976. Sichubeke mbukeli ke lapha ke kepha ke kukhona lokwenteka lapha ke ngaJune 1976. NgaJune 1976 ke mbukeli sibona ke lapha ke idlandlongeni ke ngawo lo mlandvo lona ke liyacala ke ngaJune kubhadalisa ke tona tisebenzi nebacashi ukuthi iphasi bacala ke bafaka lapha nje ubasathi namhla ukuthi kuyabhadalwa edlandlongeni lapho kudlandlongeni icala kubhadalwa kwalo ke kwenteka ke ngaJune 1976. Le mali ke lebe yibhadala ke lapho ke mbukeli bekungu10 emalangeni ngalo June 1976 makucala nje kubanjwa dlandlongeni sathi mbukeli ngenteka uyawubutwa ngalenye ilanga mangabe mhlambe usesikolweni uyafunza mhlambe uyawuhlangana nako tindzaba lethu uthola mhlambe usuyabutwa umlandvo mbukeli umlandvo lona lobalulekile ngawo June 1976 imali yacala nje kubanjwa masicala kwakhiwa sikhwama sedlandlongeni kwaba ngo10 emalangeni.
lo 10 emalangeni njengoba sathi imbukeli ukuthi phela ayiphumi yonke kumcashi noma kusosebenzi lokho ukuthi kwaphuma 5 emalangeni kusosebenzi kuphuma 5 emalangeni kuye umcashi lokho ukuthi lo 10 emalangeni lona ngisho siphelceledi kwakungila maximum contribution libe iyayibhadalwa ngaleso sikhathi leso mbukeli njengoba sathi nje ukuthi iyahamba ikhule namhla ke siku 2024 na 2024 ke mbukeli siyahamba yakhula namhlanje sikhuluma ukuthi i-maximum statutory contribution lebhadalwako ngu-370 emalangeni uyabona iswa ku-10 emalangeni namhla ke sengi-370 emalangeni 185 uphuma komcashi 185 uphuma kuso sisebenzi lapho ke mbukeli ke ngakhona 1976 kunengi lokwenta nga 1976 kwakusetshenziswa mbamba njoba sekucale kusuka lapha 1975 makusegwejinywa sikasetshenziswa ke nga 1976 ke kufakwa ke isystem ke lapha yekusebenta ke mbukeli ngoba yonke imisebenzi la emsebenzini kuba nema systems akhona Telidlelantfongeni ke yafaka isystem yekusebenta ke mbukeli ngalo 1976 yathiwa ukuthi ke i-SWTP system i-system ke yekucala ke liyayisebenza mbukeli lena yayikweleka ke lemniningwane yetisebenzi kuthi tisebenzi njengoba siyathi ukuthi makutibhadalelwa kuba neluhla phela lwathu tisebenzi lapho ke lokwakumcoka kakhulu ke ngalo 1976 bekukwelekwa bekungiyo ke mbukeli lapha ke i-credit tax liyayisebenza nje kakhulu kungiyo ngasho ukuthi account number yato tisebenzi noma emalunga edlandongeni kwakusetshenziswa yona ke mbukeli leyo ke system leyo yayibitwa ukuthi ke i-SWTP system angene ke kulena ke mbukeli besihamba sekhefini liya 1 July 1980 mhla ka 1 July 1980 ke mbukeli sibona ke emahhovisi edlandongeni maliqala edlandongeni emahhovisi akhona ke mbukeli bekale kwakuthiwa ke kuse Highlands View eMbabane shosi ke kwakuse capital city edolobheni eMbabane Highlands View kepha ke ngalo 1 July 1980 lo shosi kwakusakhiwa lenhloko office edlandongeni la kaManzini esikhona khona namhla liyakhiwa ke mbukeli siyayibona ke ngalo 1 July 1980 silasuka ke edlandongeni le eHighlands View selita ke lapha ke lesikhona khona namuhla kaManzini elidlandvongeni building emahhovisi lakhiwa ke aphela ke ngalo 1980 kwasike lo mhla ka 1 July 1980 tasuka tisebenzi tati khona eHighlands View eMbabane latiwa ke lehovisi ke laloko edlandvongeni head office noma i-headquarters kuthi seyila kaManzini namuhla ke mbukeli solo silapha kaManzini sengakashintshi lokho ku 2024 silapha kaManzini ke mbukeli kepha ke asengibambe lapho kwanyalo ngisigunya emathe sekhefini sibe sichubeke nehlelo Angiphize ngamukele ke mbukeli kulohlelo kanzi sibuka ke lapha ke umlando ukuthi sidlandvongeni ke sisuka phi siyapi njengoba sisho njalo sithi kulomnyaka lona ke sisho njalo sithi #MyENPF1050 sihlanganisa ke iminyaka le50 edlandvongeni ke laba khona ke evenda seswatini ke mbukeli
kaze sigcine lapha ke kuyo umnyaka ke 1 July 1980 lapho khona sibona khona lidlandvongeni lisuka ke emahhovisi lebeka khona mali acala lebeka khona lapha ke eHighlands View eMbabane litala ke lapha ke edolobheni ke kaManzini lapho khona sathi khona ukuthi kuselidlandvongeni building namhla ke mbuke lapho sikhona khona silidlandvongeni iheadquarters yakhona ikhona khona ke mbukeli. Safika ke lapha ke mbukeli ke May 1985. May 1985 ke sibona ke idlandvongeni ke selicala ke kubhadala ke ema benefits lokusho ukuthi ke bantu becala ke laba claima imali yabo lapha ke kulodlandvongeni kuthiwa ke baba babili madvodza lawa mbukeli lebeka sebenza ePick Timbers. Lamadvodza lawa ke umlandvo wawo ukhona ke mbukeli kuthiwa ngiwo lamadvodza lawa lahamba aya kuyo inkosi ke Sobhuza wesibili kuhamba ke kuyawucela ukuthi akube khona ke idlandvongeni ngiyo ke lamadvodza lawa ke mbukeli laphinze futhi acala kubhadalwa ke idlandvongeni ngawo ke lapha ke umnyaka ke wa 1985 ngaMay. Le mali ke ecala ke liyabhadalwa ke mbukeli masibuka lapha emabhuku kushiwo njalo ukuthi ke kwakungu 10,200 emalangeni le mali ke liyabhadalwa ke mbukeli ngawo ke umnyaka wa 1985. Lokusho ukumbukela ukuthi eveni ke kubalekile ukuthi kube khona vele emaswati ke labanemaphupho lamahle ekutheni vele esilive lasekhaya Eswatini ngitiphi ke tinhlangothi lesingakhona ke ukuthi stilethe kude ukuthi live lasekhaya Eswatini likhona selithuthuke embukeli. Nedlandvongeni nje uba ubona nje alizange ke limane limile kepha ke kwaba khona abantu abacabangako bawuthengisa lo mbono ukuthi njoba ke sizilapha eSwatini ingabe masingenta lokhu yini lengenteka ke mbukeli angeke vele ukhanze kusithi indvo tiyawumila nje tichamuka nje from space tivele ke timile lapha ekhaya kuyawumele ukuthi ke mbukeli kube khona ke emaswati acabangako uyicole kahle lento yakho lo mbono wakho ucole kahle usima ucole kahle bese sovita ke kulabo labafanele ke mbukeli laba yawokhona ukuthi nemblana nabo mabayiva indzaba kukhanze ukuthi embukeli sekuba khona ke tinvo letiba khona eveni ngenxa nje ukuthi ikhona liswati lelihledi phansi ecabanga kahle indvo kitawuphilisa ke emaswati siyakukhuthaza lo moya loyo ukuthi mbukeli asesiwutame lo moya loyo singabi nje ngoba emhlabeni bakhona abantu labanye ke mbukeli bona nje bahlagceka ukuthi abafuni nje kubona lutho bahla nje kugceka ingabe wena uyakucabanga nini indvo ukwenje ukuthi asengicabange ke nami manje an idea ukuthi vele kuze ukuthi siphume kunahlasinaali yini lengafuna ukuthi ibe khona ungapho ukuhlala nje ukuthi ungemalanga labanye abantu bazi bathi ukuthi awu noma ngabe kuseseclassini waphamisa sandla nje wena awusofuna criticize waphamisa sandla sofuna criticize kanzi ke uma ngabe ataba khona emaswati ke mbukeli kahle kugceka kepha at the same time futhi ke mbukeli siphinze futhi sibe nawo ama ideas ukuthi live ke liyawuhamba lithuthuke kanjani. Safika ke lapha ke mbukeli ke ngaye ke umnyaka ke 1985 solo 85 ke mbukeli sibona ke lapha ke idlandvongeni licesa ke sakhiwo lebelisakha lapha lesakhiwo lesisipitana ukuthi ke idlanubeka house lelapha ke eMbabane ke mbukeli liyakhiwa ke ngemali enganga 10 million emalangeni idlanubeka house emaswati ke lahamba ko aya edolobheni eMbabane asathi ke lesakhiwo lesi sakhiwo lengase sigcamile namuhla buka umnyaka ke mbukeli sakhiwa ngaso sakhiwo lesi sakhiwa nga1985 saphela namhla ke 2024 kuphele ngakho iminyaka kepha lesakhiwo leso selosicamile nayo ke injongo idlandvongeni ke mbukeli ekutheni sidlandvongeni nje uyawuba lo mgomo ukuthi akusinje ukuthi sifuna ukuthi sithuthukise lesikhwama sedlandvongeni kuphela kepha ke siyafuna ukuthi nelive laseSwatini ngalama investments elelwenda kodlandvongeni nelive laseSwatini libe nawo ukuthi libe lihle lithuthuke embukeli uma ubuka letakhiwo nje takhiwako vele takhiwo letigcamako ke eveni ngasho ukuthi ngisho kuphama kwathi ubone ukuthi lesakho siphakeme lesi kuyabonakala ukuthi idolobha ke leli ke mbukeli idlandvongeni ke lidlale kakhulu ke inzima ke lapho njengoba sibona nje mnyaka 1985 idlanubeka building noma idlanubeka house yakhiwa ke mbukeli yaphela ngawo ke umnyaka ke wa 1985 ngene ke lacisa ke lapha ke kwakha ke tindlu ke lapha enhlangano letindlu lasenhlangano ke dacedwa kwakhiwa ngeminyaka ke
wa1986 takhiwa ke ngemali linganiswa ke ku1 million emalangeni ngalesikhathi leso ke mbukeli. Letundleti ke labe bakhona ke itolo bayalathi idolobha lasenhlangano ukuthi lalinjani ke ngawo ke umnyaka ke wa1986. Siyalibona ke idlandongeni ngesedlala ke lichaza ke lapha ukuthi le dolobha ke alithuthuke libe lihle. Ikakhulukazi ngoba siyabona ukuthi ngalomnyaka lona ke mbukeli bantu bahlala khona lapha enhlangano wawukhanza ukuthi tindlu kude bathi swela ukuthi sesifile enhlangano kungentika sifile sitotshala imali noma sitosebenta sesihlala kuphi ke manje ngoba abantu bafuna ukuthi bahlala nje hayi ukuthi mhlambe uhlala nje kubonakala ngasi ukhosele kepha uhlale kubonakala ukuthi usekhaya ke mbukeli. Latakha ke tindlu ke edlandongeni lapha tindlu etinhle kabi kabi namuhla ke mbukeli ngisho ngathi bona so tindlu lesezingene lelihle kakhulu lapho khona emalunga ngisho ayakhwanga ngisho nemndeni yawo lapha ke mbukeli ne security ngoba I security nanayo ke ngile mcoka ekutheni ke emalunga asahlala ke noma ke singasho semalunga emaswati noma ngibaphi labafike lapha basahlala kito ke mbukeli bahlele ngenethetheka lokuhle kakhulu bathi ukuthi tekuphepha disezingene nesetulu ke mbukeli phela ke tindlu lapha ke enhlangano ke ngawo ke umnyaka ke wa1986. Kwasi ke ngeminyaka lapha ke mbukeli 2 November 1988 sabona ke ingonyama lapha ke inkosi Mswati wesithathu ulumabanda ke mbukeli lapha ke wayeta ke lapha ke kamanzini ke mbukeli wasivula ke sakhiwo lapha ke sakhiwo le investment ke lapha mbukeli lesatiwa ukuthi ke lichaga house ke mbukeli lichaga house nelichaga house lapha ke edolobheni kamanzini ke mbukeli uyabona le building ukuthi lihle kakhulu ke mbukeli namhla ke mawuhamba yakamanzini labanye bebakubekisela ukuthi uyafika wehle elichaga mawufika kamanzini ke mbukeli uyabona izakhiwo lesithume kakhulu ke lesatiwa ke evena seSwatini namuhla ke lesakhiwo leso solo siyatiwa ke mbukeli sacedwa ke kwakhiwa ke savulwa ke ingonyama ke ngawo ke umnyaka ke wa1986 kwaba ngumlando evena seSwatini ke mbukeli masakhiwo masivulwa ke lesakhiwo lesi iinvestment ke lena ke liyaba ke ngu7 million emalangeni ngasikhathi leso ke mbukeli lokubonakala ukuthi nedolobha ke lakamanzini uma unganaka kahle ubuke ke mbukeli lidlandongeni vele libonakala cishe onke amadolobha la khona ke eSwatini lapho khona sizama ukuthi idolobha alithuthuke libonakala elithuthuka ke mbukeli ngato takhiwo edlandongeni mawubona nje takhiwo leti ekufaka khasi bolichaga tihlobisa kakhulu idolobha nje nakamanzini ke mbukeli mawubuka sakhiwo lengathi vele siphakeme ke mbukeli edolobheni lokusho ukuthi ke nelidolobha ne-infrastructure seSwatini ke mbukeli liyadama dlandongeni ukuthi libe sesigabeni labanye nje batile ke to investor ekhaya eSwatini batry amahhovisi lapha lebangeke bete kube mhlambe idlandongeni alizange ke lifake noma lichayete imali kuto takhiwo leti ke mbukeli beta ngoba vele bayabona ukuthi uma ngifika edolobheni ngitohlala khona ngisoma business ngidawukhona ukuthi ngibe nele office lingasi liyacacambela liyagcama leli office leli ngiphinze futhi ngikhona ukuthi noma ngabe semna kohlala ke ekhaya edolobheni ngiyithole indzawo lengasi ikahle ine security ngihlale ke ngalokukhulu ke kuphepha ke lapho savulwa ke sakhiwo ke mbukeli lapha ke ngiyo ingonyama ke ngeminyaka ke wa1988 ilanga ke kwaungu2 November ke mbukeli laphuma ilanga ke edolobheni eSwatini kuyo inkabave ke mbukeli kwaba kuhle ke kwaba nje ya mbukeli nje obangisho ukuthi starta nayo kancane kancane lezaba angiyivale lapha namhla ke ngivula ngayo ke ingonyama ke lapha ukuthi sajabula kakhulu ukuthi inembhala ke kwaba kuhle ke ekhaya eSwatini ke namuhla njengoba sikhuluma ke ukuthi sesicithe iminyaka lengu50 sikhona kuyachuba kube kuhle ekhaya eSwatini ngawo ukuthi sibambane ngawo ukuthi ke mbukeli ukuthi idlandongeni lichubeke nekutimisana nalo ke mbukeli ukuthi njengoba lisebenza nje lathi ukuthi njengoba sibona mbukeli sebuyawona ke emaswati ekhaya ke eSwatini kunenge lokuhle lekutawuvela ke mbukeli lesikubona sikwendeka njengoba sibona namhla ke sidlandongeni selikhule kanganani ke mbukeli kepha ke sawutanalo lenzaba kancane kancane ubone ukuthi nembala ke sisuka kuphi siya kuphi singilo ke idlandongeni lemaswati angibambe lapho ke mbukeli umuntu wangu Dumane ngisisihlane kulolu vile litako ngaso ke sikhathi lesifanako #SNPF 1050 usale kahle For your future, for your life,